Yes julle, ek hoop het gaan goed met ieder en elkeen. Is alweer hier by Bloupan. Kyk hoe pragtig lyk hierdie plek julle. Ons het vandag gebaljaar. Rudy agter die kamera, dankie my chom. Ons het sover, ek dink tussen ons is omtrent 6 of 7 mense, het ons amper oor die 20 visse al. Ek het 7 geland. Ek wil julle goue combo wys asseblief. Checkies op kamera. Action. Op die bal en saam met hierdie Fruity 4x4. Oh, daai goed werk soos 'n droom. En dan gooi jy honey, jou boonste hoek. So honey bo. Jy kan hulle al twee omruil, maak nie saak nie. Maar solank hierdie honey glide lekker floro in julle. So, ons het baljaar en dit gaan goed sover. Mag of julle 'n lekker video wys later. Ek sien julle in die res van die video. Dankie julle. What a fine day at Bloupan Dam in Kempton Park. I managed to land 7 fish in total. Magic baits, of course. Yes, nothing else. I believe the magic lies in the baits that you use. Thank you to Magic Baits. Then a special thanks to Big Fish, the Bankmaster stand that I'm using. This stand is so easy to set up. The rain was coming, but it didn't bother me. Okay, nog 'n stukkie. Soos julle weet, het ek hierdie Bankmaster van Big Fish. Nou, dis nie net 'n stand vir komplimente nie. Guys, this is something that works. It's practical. And I'm going to ask the camera to follow my hand here. I've got a stroppie ready made. I'm ready for the water. Check there. There's one spot. You can hang another one there. Here at the bottom, if you don't mind camera, you can also hook in there. There's place for 2. Then obviously back to the top here, fully adjustable. I've got the alarms on at the moment. There's different variants of the stand, but this is the practical, easy way. Now I want to show you guys. Check this out. Dit gaan nou begin reën and suddenly there's heavy rain and there's heavy rain and there's heavy rain and the rain's coming. En die reën loop. Kyk wat gebeur met hierdie stand julle. Hy het gaatjies in al 4 hoeke. So wat gebeur is hy dreineer 100%. Nou daar is stukkies van die mielie, ja. Dit kan dalk bietjie blok, maar buiten dit, as jy vir hom skoon hou, gaan jy nie probleme hê. Kryf julle 'n Bankmaster van Big Fish. Dis absolutely fabulous. Jy gaan nie net komplimente kry nie, maar dit gaan werk.